Selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai majalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih isombah kon uhur nami hubamu Tuhan bani panorang sogoton. Malas tumang uhur nami diidopi ham jana iramot kon ham daging pakonton binami pemben boy hanami puho ibagas nahoras bani panorang sogoton. Marhite hatamu torangi hampura pikiran nami, dalan nami, lakah nami. Ase ibagas sapi turuni hatamu hanami tong Tuhan. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amin. Bapena nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siya marian bani panorang sogot narion. Laboy sisihan nami marhite channel YouTube on, rigapan siganu pari bata bani panorang sogoton Selasa tanggal 20 Februari tahun 2020 ay matar surat bani buku Poda bindu 10 pitu ayat 4 na makatahon sunon. Halak parjahat patangi-tangi sahab nama sambor halak si parladung manarehon pinggolni bani hata na parsedahon. Itaganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ibagas parkuluhan ni parpodah on atape salomo ibagas parkuluhan ni mapardiate perguluhan ni haganup colma termasuk maay halak parpitor ay mahalak na makarusukon hata ni nebata sonaha karakter ni sonaha sifat ni jana ahana ihorjahon ni jana sonay dohomani age halak parjahat ididah dohomani jana ipardiate dohomani sonaha parguluhan ni sidea salah sadani halak parjahat ai sifat ni nini Raja Salomo sihol atape maroso tumang patangi-tangi sahap nama sambor masih sonai sifat ni halak parjahat totu bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bani panorang sonari langbe hal na luar biasa atape hal na baru bata anggo adong istilah hoax atape berita na lang sitong berita bohong. Nah ita ganupan halak parjahat sihol tumang jana marosu tumang do patangi-tangihon berita bohong atape sahap nama sambor halaniaha marhitehon ni sahap nama sambor ai boy ia meneruskan hasambaron ni atape hajahaton ni jadi marhitehon ni sahap nama sambor ai ma ia memelihara jadi ipelihara ni do ipiara ni do perguluhan ni nalang madeyar carani sonaha ipatangi-tangi sahap nama sambor sonai do humani age halak si parladung jadi aku halak si parladung pe sonai do pinggol ni ipatare bani hata na parsedahon jadi bani halak parjahat babenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus lang dong nama harga bani aima hata nama sambor pakon hata na boy parsedahon halak nalegan halani angko nama diar do nehor jahoni totu lang boy iya melanjutkan atape makorcahon nama sambor na dumma ilahoy ni sadokahon tapi bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon do ididah kita bahasa gulu taon ay magulu na maharga ilobe-lobe ni nebata alani ay totu lang diar anggo na maharga ay iparseda hita sarupa dua ibuli hita misal ni barang atap pe kursi atap meja barang tempat tidur pe ay barang podoman atap pe lamari totu anggo do mamaseda das HP baru lo pe ay langga be na maharga be ay na totu sonay do humani gulung ni halak na porsaya deko si guluta masuk hubani haguluhan hakaristenon manggulu ibagas hata ni nebata totu masuk mahubani guluh na baru jadi angko iparseda use marhite hata ladung marhite hata nama sambor marhite berita hoax totu bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus
gabelang diarbe parguluhanta. Halani ay ulang mamarhitehon ni hatana masambor atape hatana boy parsedahon gabe maseda humani parguluhanta. Gabe maseda parguluhan ni hasomanta. Alani ay bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus selaku halak Kristen ado mamanggulu ibagas sa pituro ni hatani ni bata janah labin marbakal makomani hapor sayonta maningon ipaduh kita do dirita humbani napatangi-tangihon hata na masambor. Memang sudah tumang do manangon hata na pasambor, apalagi napasambor-samborhon ya. Halani boy do maritiyon niya samboran ni halak naligan kita merasa dirita do masitong do mapitor. Apa sa sitong ni boy do humani halak naligan pasambor-samborhon guluta. Nah, tot tumanion ijaga hita do dirita humbani sikap na si sonaya halani guluh taon ay guluh na maharga ilubi-lubi ni bata. Jadi ako ni bata pe mambayin guluh ta maharga toto hita pe maharga mahomani haguluhan ni hasomanta ilubi-lubeta. Napadua kon bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon duha pe ni boydah kita. Jadi boydo itangar hita janarado tartangar hita sahap na masambor jana hata na parsedahon. Tapi bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus manin adong do sikap ta ya manin itatap kon hito do sikap ta mandopa kon hata na masambor ya berita hoax halania marhitihon ni ay iuji ni batado bulus ni hurta iuji ni batado bursih ni uhurta jana iuji ni batado humani sunay age holong ta artini ay boy do hape ni marhitihon ni berita hoax marhitekon ni sahab na masambor na itangar kita so na agi marhitekon ni hata na boy parsedahon uhurta na boy parsedahon pikiranta yujinay bata hita halak na setia do hita atap halak na lang setia do hita atap halak na urah tarlajo do hita bani sahab na masambor haay. Nah totu ijon maningon ipardia di hita do humadirita bahasa marupahon ujian doai bata porani itangar hita hata nama sampor laho manguji hita asitotap hita jongjong ibagas hasitongan ni hata nine bata jana napatuluhon bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ibagas na iuji ni bata hita napatuluhon maningon itotapkon hita pilihan ta jadi guluhon buhay tumang pilihan jadi pilihan-pilihan ay na roho bata na pasti bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marhitekon ni regapan si ganupari bata ipadas hubata bahasa anggo halak parjahat ipatangi-tangi do sahab na masambor halak si parladung itarehon do pinggol ni bani hata na parsedahon tutu lang ay nagabe pilihan ni halak na persaya pilihan halak na persaya ay patangi-tangihon sahab na madiyar ay manamarharohan humbani na bata. Jana halak na porsaya ay patangi-tangihon sahap na membangun, sahap na patubuhkon semangat. Ahama ay mahata ni na bata. Alani ay maningon tangi mahita hubani hata ni na bata. Jana totap tarehon hita pinggolta. Laho manjalo ambilan na madirin marhite hata ni na bata. Amen, martonggo makita. Ajari hanami tongtong Tuhan. Ase ulang madabu kanami hubagas parlajuan. Janah langko mani Tuhan madabu kanami. Napatangi-tangi rosi na manarehon pinggol nami. Bani sahab na parsedahon sonay agi hata na masambor. Tapi parbuwihama nami Tuhan asi tetap ipaeleng kanami pinggol nami itarehon hanami pinggol nami laho manangihon hata nama dear ambilan nama dear hatamu nama pasingin napatuguhkon haporsayon nami napatuguhkon hasoman nami jolma rosi napatuguhkon hanami ibagas haganuk na masa asi boy tongon Tuhan marsi tukol-tukolan hanami marsi pardiatean jana asibuy riap marbagkal humahanami ibagas hapor sayon nami
Mariti Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tongko namion. Amin. Oras bataganupan, bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, andohar matongon, lambin roh marotni, jana lambin roh sirsirni homani hita, laho patangi-tangi, hata ni nebata, nagabi oncolan ni pargoluhanta. Shalom.